Ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kinong tri jong Meghalaya EMRI Worker Union minta ke sengi kelip banyak kendu ek menteri keterangan kekoi kakia haringkat bagi officer bandawan ke sarkar bahkan penyihat no ek kali ket nong pang 108. Habikran berkelap pathai kubor hadim ladep banyak kendu ek menteri sarkar u presiden ke Meghalaya EMRI Worker Union uba Roy Park Haraswai ulayat hu bakani ke jeng kendu jong ki ke sarkar kam shimla seiso satya. Jinsya menakani aktiviti Oleh kayu di Baladem, nila kendu MD, nila ai ka presentation jungi go angku tu umbangan khot yaki officer mah ban page ya ketika presentation jungi buat ba unsa ai ka clarification ia nang kendu yang ring wan kendu mentah parbu paklam dan kendu kejing seiso ia mah kena kalian jungi kum ka union hi ni pau bangi dapat kajin susi nomor boleh nadu besdang hi nadu bekut ketika wi company kelalong sistem steng ta kajin syana kalian ka sarkar kapan por tang lai benai henry minta kelayat sistem steng diklaim la ban penbaik ni kam kan te i health minister la su awan ini man ka benai jinsya nilai ikan ni keju mereka melakukan pembek mentah mentaru bidang yang bagi yang lah Monday ni Tuesday di MD di mission director di kenduk ini Monday bagi health minister pak ni kenduk yang Tuesday kumban supenkan mau biang mau ya ka demand kejungi hi kum ka union ngi dawa bek ba ka sarkar kan penyak hi ya kan ikam nomor beli kum bakalong mentale ngidang ikren bu mission director mentan ba mentale ke di 100% kalau penyak hi da ka setiap ka bisa ka funding da ka setiap te ka jing penyak itu kalau penyak hi la sistem steng menta ka kam ka jam ya bi RD te ngasnu ba na kalian ka sarkar kan jing isu da penyak hi kan ikam buat kapisar kalau ada 100% kamu don su bawan apa sentral kan mereka kadang su ICI punya bihakan HM izin sya kamu di su kabenta juga HM mah at least government kalau ada form maka jong ka sel emergency sel punya ini ke kamu kata kali ka kadiman kejuni te hakini ki kindiat por mo benda sistem steng hakim ba ka sarkar kala khot daki kala khot no de ka ong ban ai no da ka kontrak no ti kamu lak ban penbek kata ka kam adu mentan ti ka penpau ba nakali ka sarkar kala supen dili ya kan kam kala sateng bat ka kalau pensiun sebelum kajing ini di bateri mah nomor boleh kani kajing penyak ini mentah kasulong bed ba kasusiu bed tangkat tulok dan ki facilities kemud ba nadu ki leave ki cuti nang ta ki TPF mong mo tenang tadi kita ki wiki health insurance kita ki hok jungi berni di benio Beri nakal yang ke sarkar kam penbiang ini ru kalau ke ka ba sarkar hi kala exploit ini nang iken jan kuno ka penyak kata ka NHM kita ki facilities nundon ini no dia kalau di ke pur ba sarkar bahkan penbek deploy kan kam batru kan di ka last November beladet ke sarkar ka hadin bakala khot tendar mo itu kinyo tili ki company ki lawan ban bid tendar ndei nakata ka jing bom ya sutu jing mut ka jong ki para company hi ki don ka jing ya kelumar padeng ki para company hi te ka sarkar kala cancel no ia kendika jing khot tendar abat ka ong bakan sale di tendar biang kini ki anai 1
Ti nak kajing snow kajungi hikum ke union snow ba ka sorkar ni snow ban ong ba kami de isu dia ban le return dar biang namar ba ki sami mi sibun kijing keluma kalong minta ba tang bakin yo tempat yo kata tendar ri kilai pen kelumar lupa namar boleh kia kelumar namar ba nak pleng jungki kidon ki blak rimak wi ki ong ba katai ka kam ngidang khamla mangi bani katai kadang dak sniu mo itu go pat kia keno oi kata karukom kami kijingnya kelumar bat menta ka sorkar ka pha ya kini ka kam sakalo department ki kalau department ru maso ba di health minister hi bat kita lu kita wan haju hi kamut pa kitu ki company ki ju hi ki ba wan tap mana kani ki sawan biang kini ki ju hi kamut ka sami hi ki kelumar dia ka jing su junga nomor ba sorkar kala biang lu tong sidong mo bisa ini subah kala dei ka por ka sorkar bahkan simpian kam itu form jangka emergency cell bagi society apa nom kita kali kejadian ini di bat seluruh nomor ba ka sorkar kala pun selam plot kan kam di kala por ini ba ini penduduk yang laman di katar kolong aipur kata bala mandi la penuh sorkar kadiban pensutu no ini pat kajing wan kajungi minta kesini ni kolong ba ni keren ya ka tulok kajungi mat bolong minta tulok ni ka red ye tingi la keren tu po ba ka sorkar kadiban le da kata ka one time enhancement mo la ka penkiu ka nok nakani current salary kan aingi ka one time enhancement la kalong kat no ru banang ta kin sa ai bat plus bat ka seniority jumi kata ka juga jumi ring ya keren pak ang tu po UMD wong ba UMD wong kata ka simjing e UMD ban le ta mo nomor beli kui pat ki nong tre jung kui pat ki nong tre jung kui pat ki apo NHM kinsa wat daw kena kemre ha jins ko juni pan karena kalian MG ini men compare ni baki nong tre NHM nomor ini ki NHM misalnya dia juga setiap hi ini beri juga setiap kepisar juga setiap boleh compare ni baki tadi NHM tu kamu baki sana central government juni mentaka central government kamu ai isu ini kalian juni ni dawa baka sorkar tadi ban ini kata one time enhancement plus annual increment based on seniority.